Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y channel mi, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen itirik na. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Nakagatang kakaditi agas di anak mo, Elmo. Nanang, barang awan ton tegurigur na iton bigat. Ay, tirigat na nga road, kat di tayo matamo, no anya ti makagapo. Apay aso magmamanungal dawon nga gurgurigor. Nga rod nanang, makapadanag. Ipadoktor mo laangan anak ko, may mayatay nakasigurado tayo. Awan nga rod ti kwarta mi nanang. Amangan namin no pa-confine da. Pangalak nga iti pagbayad ko di ospital. Awagam di adim. Ibagam nga agsaksakit di kaanakan na. Mabayinak nanang. Kanayon lang niya iso ti pagdawatak tunggal at pagkasapulan mi. Maawatan na dayta anak ko. Amo na ba't asan nga umanay ti matmatgadam para iti pamilyam? Isu nga rod akaraman kayo iti patpatulod na kada kami. Ti nasayat nanang, paliwag pa itang agpatnag. No saan pa labo mao ti gurigor na? Umawag akton ka ni adin ko. Tagpatulong ako tapno may ospital ko ti apo ko yo. Ay, hadati pa kariribukan nyo ay nga agina. Kasanaw katagurigor pa ilang di apom. Imbaga ka ni Elmo nga ipacheck up na nga maawan ka no't kwartada. Na, kat buy-buyan talangan di anak da nga agsaksakit. Imbaga ka road nga awagan na di adi na tagpatulong. Mabain ka numot. Anya ka mati ka ba na kat madadaan mo tatamulong ka na yun di adi na. Kan sana mo balin ngay tantanday tata kakasimot yawin. Wan nga road nga pinagtumarnan iti agas. Paliiwan na kano itang agpatnag. Ay una yan. Sa akong tumawag ka ni Elsa. Sa akong timangibagakan ko na ta mga noon na daytan. Sa po'y ubing timasaknan. Ala, awagam nga ron ni Elsa. Taay pa kaamob ti mapaspasamak iti kaanakan na. Umawawag na mo ti Pilipinas. Naimbag tadyak pa'y naturog. Kan talaga ko mga umawag akmat kadakwada. Ngam apa nga ta? Hello? Hello anak ko. Pasensya ka nung nawagan ka. Amok nga oras ti pan naturog mo ita. Okay lang tatang. Umawag akmat lang nga talaga kada kayo. Apay aya? Ni manong mukumat umawag ang babain ka na. Isosya ko na. Apay, ada problema ni Manong, tatang? Ay na, Elsa. Masakit siya inauna ka nakam. Manungal daon nga kurkurigor ng sanda matamay pa-check up dawan ka no ti kwartada. Apay, adi na yung pag-aadagos. Delikado ti kasta tatang. Masapol ang maipa-check up, tapno ang mo ti rason no apay nga agurgurigor day taubing. Salamat ti ko na. Isungay nawagan kan anak ko. Ibagayo ka ni Manong, tagi patuludak iti kwarta. Ipa-check up na adagos. Ay, unay mo tan ni Manong. Sige tayo magakan ko na, Elsa. Ay, pasensya ka na ata. Awan mo ti sa bale at tumarayan may no saan asika anak ko. No kakasta banag, ibagayo adagos tatang. Isungarod nga daak dito yung agtrab-trabaho, tapno matulungan kayo dita Pilipinas.
Di kay agdanag, agipawita kadagos iti kwarta, tapno adda busbuson ni Manong para iti anak na. Manong, kumusta ni naning? Anjati ko na ti doktor. Naimbaglaan ading tanay panadagos iti doktor. Tano na itantanpay. Ang mga nagtinag kanon ang pneumonia ti sakit na. Anya? Ay na, delikado day ta Manong. Naimbagdasan da nga in confine. Sana ading, ngam ado ti reseta da nga agas na. Medyo simayat mo tantirig nana, manipod na tumarnan dagiti inreseta di doktor nga agas. Nagatang yu ka di amin, Manong. Wen Elsa, kahit agyaman na ka, no saan nagapukan ka, tsaka mo na niya tinapasamak iti kaanakam. No kakasta abanag, iyawag mo adagos, Manong. Diyak kahit nga dagsaksakit kada kayo, nang runa dagita kakaanakak. Kababain nga minan kan kaading ko. Agraman pamilya kat obligasyon mo pa yan. Nagrikat nga ang tawan adal na, ta sana makabirok iti natalgad at trabaho. Di ka agdanag, Manong. Tulungan kayo aging ga iti kabaalak. Basta di yu baybay ang dananang kantatang. Ibagam ka ni ipag tan anusan na ida. Awan parikot ka ni ipag mo, adin ko. Mababayin nga ruden. No, mabalin la ko ma, gano kabaalak. Talaga kaya't na nasumi na kami ti pagnaidan. Tapno, di kampay may ramraman na pampanunutem. Pamilya kayo, Manong. Iso at tulungan kayo. Iso nga ibagayo no adda kasapulan nyo. Iti naibagakon, iti damo ti surat ko manang Emmy, siyak ti breadwinner ti pamilyami. Siyak laang ngamin ti nakaturpos, gaputa na sapaan ng asawa ni Manong ko. Naimbaglaangan tanapag-asatan nak anak katrabaho dito'y balasiw taaw. Iso nga uray kaskasano, maipapaay ko amin akasapulan da dita Pilipinas. Karaman at tultulungak ni Manong ko, taisudaket nga rod ti mga asikaso kadagiti dadakkel mi. Nasingpat ni Manong ko, agraman ti asawa na. Iso nga awan anyaman na ti maitultulong ko kadakwada. Nang runa no ti masaknan, ket dagiti kakaanakan, ken dagiti dadakkel ko. Friend, itay papalpaliiwan ka. Nakauno nagmanan ti pampananutem. Aywan, kumusta gaya man jay kaanakam? Nasaya at matan, kaasi ti Diyos. Naimbag nga rin ta na ipacheck up damot laang. Matlagayam. Apay nga rin dagasla mariribukan kapay laang. Mapampanunot ko laang, friend. Kasano nga tan naawanak dito abroad. Kasano ang matulungak dagiti dadakkel ko. Agraman ti pamilya ni Manong ko. Elsa, friend, iso nga rin ngayon palubos ti Apo, makaumay ka ditoy. Mas daw ka kadipay laang. Amin tayo, kasta ti papel tayo no adda tayo dito abroad. Di tumulong iti pamilya tayo iti Pilipinas. Ngamne, panunutom mat ati masakbayan, my friend. Saan nagnanayon nga adda ka ditoy? Kasanoan no kaya't mong tumaten ti ag for good iti Pilipinas?
Wan nga rod. Jakmat kayat nga awan pagmamaayan ti panagsakripisyok ditoy. Isu nga ron nga agurnong kamat para iti bagim. Ado dagiti madamdamag tayo. Ano nakaawid dan iti Pilipinas? Ay na, kasla tala kakaasin. Tawa na pulos tinabati para kadakwada. Takasano, impaay damot amin iti pamilyada iti Pilipinas. Tinatgadanda. Napanunot ko mo't tanday ta, friend. Isungarod nga ikagkagumaak ti agurnong. Kaya't kumot ti makapundar iti Pilipinas. Tapno damot makuna apakakitaak iti nagbambanugak ditoy. Good. Kasta masapal nga ang balin tayo matawais. Narigat ang friend. Ang mga naagawid tayo iti Pilipinas, anak ka nga. Tawa na pulos ti urnong tayo para itibagi tayo. Elmo anak, imawag di adem. Nagipatulod ka nun iti kwarta. Ikanto alaan nun inton bigat. Ni, nanang, saan aya naipatulod na mo ti kwartayo? Idi nang ipatulod iti pagpa-ospital ni naning nga anak ko. Ay, diyak mo anak ko. Basta isumot tinyawag na itay kanya. Ay sos, ang mga naawan mo ti maururnong na nanang. Ta ipatpatulod na mo't amin nanditoy. Imbagak da itaan, Elmo. Ada urnong ko kunanamot. Tinasaya at kastoy lang taramidan tayo nanang. Datayon ta agurnong para ka ni ading kong Elsa. Sana bale ta damot matmat gadak. Dadyayan na ti inayon tayo iti para gastos tayo diti balay. Ti daddoma, ornongan tayo para ka ni ading kong Elsa. Kastabot ti mapampanunot ko anak ko. Kaasimot dya adem, naawan pagmamaayan ti panagsakripisyo na ijabalasiw tao. Di kagdanag nanang, manipod ita, siya kung ti makamong agurnong para ka ni ading kong Elsa. Ngam di ibagbagawan, bayan nyo ang masorpresan to ni ading ko. Nasayat man day ta na panunot ni Elmo, bakit? Un nga rod, maasan nga minunay iti kabsat na. Iso akayat na nga iurnungan babaan iti ipatpatulod na kadatayaw. Saan tayo matanagarbungag, bibiyag? Makatultulong mat ni Elmo, iti pagkasapulan tayo dito'y balay. Daita nga rod ti kunana. Naimbaglaangan ko na, taakas ta ti kapanunutan ni Elmo. Saan akas ka dagiti daduma nga nakapamilyada ijabalasiw tao. Kunamlan na sino da abak nang tunggal at da sumangput a kwartada. Ano ti kasta, bakit? Iswa ka say dagiti kasta ti kapamilya na dito Pilipinas. Sana lang malagip no da kasapulan da. Di na pa'y kumustaan ti kasasaad na piman iti sa dinuman ngayon na. Nagasat ta nga road, tanapadakkel ta na saya at dagiti anak ta. Uray marigrigat tayo laeng.
nadamag ko mo't ilaklako ka nun ni Nana Remain di may sa atalon da. Ay kastaya anak ko. Day, apay ngay kat mayat samot ti apit da iti day di atalon da. Marigatan da ka ng nanang, tado una yung tas asikasun da atalon. Sabay siyak tiim mo na nang ibagaan da. Amangan ka nun no interesado ni Elsa amang gatang. Ay kat ibagam iji adim anak ko, amangan no kayat na. Saan ang nanang, siya kong tagdesisyon. Gatangan tayo da di atalon ni Nana Remain. Pangalaam ngay iti gatang mo anak ko. Nanang, adan na ornong ko akwarta ni Elsa. Amangan na umanugot ni Nana Remain at intin nagaklangan ti kurang nano bilang. Sigurado ka iti dayta anak ko. Wan nanang. Kat siyak to timang talon, tapno sa anak to na makitaltalon pa'y. Malah si kati makaam mo elmo. Nasaya at dayta na panunot mo. Sigurado ang maragsakan to di adem, iti kasta nga aramidem. Kadak dito'y balasiw taaw man ng Emmy, awan ti sabali nga da iti panunot ko no di timang tulong iti pamilyak nga adda dita Pilipinas. Kinapudno na, jak pampanunutan ti maipapan kanyak, basta tinapatag kat ti pamilyak. Jak amo nga ururnungan gaya man ni manong ko dagiti daddo mga ipatpatulod ko a kwarta kadakwada. Ultimo dagiti kwarta nga usarenda ko ma tunggal ada okasyon iti balay ket saan da unay agargarawan. Agururnungak matmanang, tadyak kayat nga agbanagak to akakaasi, no kayat kuntun ti agawid di tapagilyan tayo. Nagatang arod ni manong ko ti talon ket isun tinang sukay, ngampulos adida imbaga kanyak manang. Aging gai di nagplano ak nga agbakasyon, tamailiwak mo't unayan iti pamilya. Hello nanang, kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Sika ngay, mamangan lumabaybay amot ti bagay kapo iti katatrabaho. Saan nanang? Mayati ka sa saad ko ditoy. Didak pagdanagan. Agyaman ak nanang takanayon dak ako mustaan. Rumbang laang anak ko. Ay na, mailiw kanon kan kadagiti kakaanakam. Kaano kakano ayang agbakasyon, tagpagatang da kano iti ado at tsokolate. Kasta ayan nanang. Nala, ibagayo taagawid akiti mabiit. Anya, agpaiso ka diti ibagpagam anak ko. Wen nanang, iso nga imawagak kada kayo, taibagak nga agbakasyon nakiti mabiit. Ornusak lang dagiti kasapulan nga si kaswak ditoy, tapno makabakasyon na. Ay na, maragsakan lakit ni dagiti kakaanakam, numaamuan da day taplano. Uray ni manong mo, sigurado ang maragsakan tuman. Ibagayo tagsagana da iti panagawid ko. Kan isagana yun to dagiti paboritok amakan nanang. Kailiw ko una yan akanan ti luto yo. Ay sigurado day ta anak ko. Makan bunto amin ang paboritong intun sumangput ka. Urayan nyo nga rod ti panagawid ko, nanang. Naibagta si magbut ka anak ko. Narabyan ka man.
Adong aminti na si kasok o talon, nanang. At da ipadamag ko kan ka Elmo. Kat sigurado kamaragsakan ka. Anya day tananang. Madlaw naragsak kayo Amom, imawag itay diadim. Kat amom timbaga na. Agbakasyon ka raw iti mabiit. Agpaiso nanang? Di kat nagsayad no kasta. Panawanan tapno makita na tinagatang tayo atalon na. Sigurado amas daaw to anak ko. Di na namnamaan ti kastaan na ipundar mo, babaan ka dagiti kwarta nga impat patulod na. Rumbang lang nga subalitan tayo ti adon na itultulong na kada tayo nanang. Nang runa unay kanyak, tagraman pamilya kat di na binaybayan. Wan anak ko, kat maragsakan akmet iti kasta ka panunutam. Sa ganaan tayo, ti umadanin apan agbakasyon ni ading mo. Bakit? Nagatang mo ka din dagiti kasapulan para iti panang sarabol tayo anak mo. Iwan kinaduan na kitay ni Elmo. Nakasagana aminan. Nasayat nga raw. Kasano nga iti pamayan ni Elmo ang mga ibagay iti may papanitital na nagatang na para iti kapsat na. Makaamon tumutan magsurpresa iti adin Amunan ti aramidon na. Siyak nga ron ti magagaran makakita iti reaksyon to ni Elsa inton makita ng titalon na. Uray siyak mata. Nagrunagat dandanin ti panag-aapay. Makita ng tunok kasano kapintas dagiti pagaya maapit iti talon na. Bilibak nga ron ka ni Elmo nakapanunot iti kasjay lakay. Makakita na nasaya at ipanagpuspuso ni Elmo nga anak ta, bakit? Sana man ang gundaway akabsat. Amo na nga ilalaan ti nagbanugan di adi na nga di balasiw tao. Ay baragsakan kami tadakan, anak ko. Kumusta nga iti biyahim, Elsa, anak ko? Nasaya at matatang, nanang. Makabannog laeng. Apoy kami naldi mo yung bagati sa sangpot mo, ta sinabat na ka kuma. Ay natatang, nagadoabas ti pagluganan manipod airport. Agbannog kayo pa'y laeng. Kansayang ti pagarkila iti lugan. Maminsan lang anak ko. Hanggang san abale, tinapatag, adakan. Sa bagay. Ni manong ngay, kan dagiti kakaanakak. Adda pa iti pagadalan dagiti kaanakam. Dagiti mo't agasawa, adda iti talon asuksukayan ni manong mo nga Elmo. Kaasimot ni manong ko. Aging gaita. Makitaltalon pa'y laeng. Ay sos, apay kumakasay katadamot ti pakitaltalunan na. Nagagayat ka na singpat ni manong mo. Isa-asa na mabakan tiyan apulaos. Apay apati ni ipag katada ijay.
Di yu ibaga nga oray ni ipag kat agtrab-trabaho mo tan iti pakitaltalunan ni Manong. Katman anak ko maaya, Elsa. May mayatan tayo dyan. Tadi namot kayat dadalatan dito'y balay. Kaya't namot tatulungan ajay asawa na. Ay, una yan. Ala, istimaron tayong dagiti imot ko. Huston to no sumangpot da amin. Makla at danto ang makakita kanyak, nanang. Tatang. Maragsakan na ka makakita manan kan kaading ko. Naimpagmanta na panunot mo tagbakasyon. Wan Manong, ingka gumaak, tama nga no mabayag tumanan sakbay ang makaawidak. Kaya't kung aminan ti makaurno nga dagos, tapno adan tumutan maipundar tayo ditoy. Rumpang laang nga ading ko. Tapno adan tumut pakakit kita may tinagbambanno kami di Italy. Oh, kat kumusta ngayon mo ti trabaho mi jay? Nasaya at mat Manong, nga medyo narigat, nang runa no ado ti pasyente. Ngam kayat da kami a Pinoy iti ospital Manong. Tanalaing kami kano amang taripato iti pasyente. Da kayo ngay, kumusta kayon? Nasayat latamot ading ko. Kan, agyaman kami ti ado na itulong mo kada kami iti pamilya ka. Nang runa kadag iti kakaanakam. Di mon panunutan day tamanong. Bayam, tainton addan na anay nga urnong ko. Rogyak tumutan ti agpuntar dito Pilipinas. Kat kayat ko asika ti mangimaton. Day talaga ayam ading. Piyaran naklakit di, awan ti parikot. Ay wan amanong. Taasino kumapay nga iti sabali apyarak no saan ada kayo kaniipag. Lakay kan baketan dagiti dadakkel ta. Di danton ka bailan. Ay, kumusta ngay mo ti pakitaltalunam, Manong? Ay na, mayat matading ko. Kaya't kangar ni pasyar ijetap no makitam dagiti nagbubunas apagay adandanin maapit. Agpay sumanong? Ay na, naglaing ka talaga. Swerte ti makinkuko iti talo na suksukayam. Talaga swerte ading ko. Oh, mapantayin to ijayin bigat ha. Hindi ag-picnic. Adamat ten kubo ijay ading ko. Ay, kayat ko dahi tamanong. Balunan tayo dagiti paborito kamakmakan. Ay na, excited ako na mapan iti ayan ti taltalunam, Manong Elmo. Wow! Nagpintas mo ton dito'y, Manong. Nagmayat pa'y dayto'y kubo nga impatakdaryo. Kita am dagiti anak mo, oh. Nakaragragsak da nga agaayam ijay. Katno ka na yun da dito ading ko. Mala, umay ka. Umunig ta dita kubo. Sige, Manong. Welcome home, anak ko! Anya ti kata sa wanda ito'y, nanang. Tatang, kunak no maudi kayo pa'y, ada kayo matgaya man dito'y. Ay wala anak ko, takayat da ka asurpresaan. Surpresa? Wala din ko, kaya't nakasurpresaan. Kukwam da ito akubo. Kan titalo na makitkitam di tarwar, kukwam matlaan. Ha? Anya ti kaya tiyasawan? Kasano ko maakukwak da ita? Ay na, Elsa, anak ko. Ni Manong mo, ti mangilawlawag kan kay ti amin. Manong, anya ti kayat asawan da ito'y. Kan nakalaam ngay ko maiti pinanggata mo iti da ito'y atalon. Kan ka ading ko. Di matagipat patulod kay ti kwarta, binulan? Ngam para kada kayo ti ipawpawit ko, Manong. Di mi matunay nagasgastos dagiti impawpawit mo ading. Tadamot panggadak. Isuan na panunot mi agumatang iti talon. Tininagan mi ti udi mi, babaen mo't lang iti ipawpawit mo kada kami akwarta.
Agpaiso ka di day tamanong? Saan na kang tagtagainap lang? Saan, ading? Puno tinangag mo, Elsa, anak ko. Ni manong mo dakin na kami ti amin. Kaya't nga damay pundar mo, kabayatan ti kada mo di balasiw tao. Dagito yung makitkitam, kukwam amin dagito yung anak ko. Ay na, agyaman ako na ikada kayo. May kari ka unay para kada gito'y ading ko. Gapo iti kinasayat mo kada kami. Isarumbang lang kay lalaan mi matipagbamban no kami di balasiw tao. Agyaman ak manong, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman ak unay-unay. Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas at dalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Agyaman nak elmo iho. Ta kinaduan nak manan ditoy ayan ti tanam day di papam ken ti kabsat mo. Death anniversary ni manong ita, mama. Rumbang lang nga umay tayo mo't sarungkaran ti tanam na. Kasla kaano lang day di adapay akad kadwata day di manong mo. Ngam ita, saan tan na makita pulos? Sana bali, mama. Ta nagkita dan ka ni papay ti pagarian ti na Marswa. Basta kit daun ta, akanayin ko matarabayin data. Wan iho, naimbaglaangan, tada ka payakad kadwak ditoy. Ikagumaktaglop pa si ti panagadal ko, mama. Tapno makatrabaho akmaten. Ket namnamain nyo, asaan kayo baybayan? Oh, apa nagsunnaay kayo tinaunag, mama? Pampanunutak lang amin, iho. Kasano numapan kanto matan agtrabaho iti adayo adiso. Kasano aktulaangan ngay? Mama, kas na kunakon, saan kayo abaybayan? Basta agtalik kayo kumakanyak. Elmo, anak. Aywan kayam. Mabunyagan ng diapo ko ni Auntie Kantrainton bigat. May saka na aninong. Isa mapantan to, mama. Ay, wala iho. Awan nagpaiso. Dakal matan diapo ko na. Wan, mama. Sumurot kayo ito di simbahan, ha? Awan iho. Nabayag mat masitan ajak na isarong iti simbaan. Iso asige, sumurotakkan ka inton bigat. Mama, dito kang agtugaw. Mapanak tulatan tayo dagiti padak ang mga anak iti bunyag iton mangrugin ti seremonya. Nagpintas matanda ito asimbaan ni iho. Ang adumat gayam dagiti mabunyagan nga uping. Wen, mama, kastoy namin ni Aldo ti schedule ti bunyag. Iso nga do ti mabunyagan ita. Oh, apay, mama. Kasla da nakita yung nakakigtutan nyo. Kit-kita nga min di may sa mabunyagan iti day di abanda. Kan ti inana. Ha? Day di ka di, mama? Apay, pamilyar ka da kayo day di babae? Wan iho. Ha? No Jack Mariro. Iso jay anak ti may sa at trabahador tayo ijay talon. Idi si bibiyang pay day dimon akabsat mo. Nililya, ti ibagbagada kaayan-ayat ni mon. Ngampulos asaan nga inaklon ni manong mo, nga adda relasyon da. Ha? Ni, apay ngay, mama? Diyaka mo, nga mga maamak idi amaamuak nga anak ti trabahador tayo ti kaayan-ayat na. Awan mo ti dakas na saan ka di, mama? Wen, iho. Iso nga inuray ko nga aklunan na kanyak. Ngam awan na uray ko. Aging gapim musay. Ngam, apay na, nga itaan nakita.
kalaat ang nagtibayo ak. Nangrunak at adda ubing apabunyagan na. Anya ti kayat yu asawan, mama. Diyak mo iho, ngam adag parparik na kanyak. Kat day tati diyak maawatan. Mama, adalo man ti rabi eh. Ngam, maimay-mayan kayo pailaan. Diyak man amo iho. Ngam kalaat analagip ko day di manong mo. Panagrik na kasla dalaang ditoy. Saan nga taga po itinakita yo akon kunayo akayan ayat na idi, mama? Mabalin akasta. Nakiasawa kaya man. Tadamot impabunyag ng anak na. Nakitam ka di lang at asawa na, iho? Awan mat tinakita ka lalaki ti abay na, mama. Malaksid ka dagi tininong kaninang ti ubing nga pabunyagan na. Ne, apay ngay. No nakiasawa, rumbang ko mga adda ti ama ti ubing itay mabunbunyagan. Anya ka di ti pakainaiganday ta kada kayo, mama. Kayat ko ang makasarita ni Lilia. Ada kayat ko atakwatan kan kwa na. Ha? Padasam nga amuan, no adada pa'y itisigod apag nanaadanda. Sige, mama. Aramidak day ta. Ngam ti kasayatan nga aramidan tayo ita. Agin na natayon tani. Adalo man ti rabi eh. Alat, umay kan, mama. Itulod kan, ijisilid mo. Naimbaga bigat yo, manang. Ha? Anya ti masapol mo, ading ko? Amunak ka di, manang? Uwan. Sika ti ading daydimon. Saan ka di? Nasayat mo't na amudak gaya, manang. Ngam, pasensya ka na. Ta saan ka unayin ang mailasin? Si kagayam ti anak di may sa trabahador da mamay di talon iti? Uwan, nabaya ka nagtrabaho kada kayo ni amang ko. Ngam idi kapsutan, saan min a pinagtrabaho pa'y? Pasensya ka na naistorbo ka, manang. Ngam pasapsapol na ka ngamin ni mama. Ha? Apay ka no? Ada ka na dagiti balag kaya't nasa ludsudan kan ka, manang. Kaya't no mabalin, umayda ka kumapasyaran dito balayo. Sige, ading. Mabalin mat. Umay kayo lata. Nakalukat ti balay mi para kada kayo. Mas daawak, idibinilin nak ni mama ang makisarita ka ni Lilia manang Emmy. Ngam nagtulnog aklatan. Dua atawan matan tinapalabas, manipod pimusay day di kabsat ko. Ngam saan pa'y ang nakailiw-liwag ni mama. Iti nga rod may sa nga aldaw nga idadaray mi iti may sa apabunyag. Nakita na ti anak ti sigod at trabahador mi iti talon, nga ibagbagada kano akaayan ayat day di manong ko. Ngam aging ga iti pimusay, di napulos inaklon ken ni mama nga adda kaayan ayat na.
Diyak amo no anya tisimken iti panunot ni mama, idi binilin nak amang idanon ken ni Manang Lilia, akayat na ang makasarita. Naimbag nga aldaw mo, balasang ko. Naimbag nga aldaw yumat, madam. Pasensya ka, no naisturbo ka. Saan mat, madam? Sige, dumanon kayo. Pasensyaan nyo lakuman to'y basit abalay mi. Awan anyaman na. Agtugaw kayo, madam. Agyaman na kiha. Adda ka no, kaya't yo alaw-lawagan kanyak, madam? Wen balasang ko. Maipapan kada kayo iti daydimon nga anak ko. Ha? Adala sa magmamano abanag, kayat ko sa ludsuden kan ka. Nakiasawa ka mo't gaya man. Nakita kami di ubing a pinabunyagam. Anak yu iti asawa? Anak ko, madam. Kat awan asawak. Ta sa anak i-asawa apulos. Anya? Ang kasano anaadaan ka iti anak a pinabunyagam? Madam, amo kati may papankada kami iti daydimon ti gagarayo. Aklunak. Kaayan ayat ko daydimon, madam. Apay adi na inaklon kanyak. Namin ano adinamag ko. Ngam awan ti imbaga na. Aging ga idipimusay gapo iti aksidente. Ay ayatek unay daydimon, madam. Hagam apay nga inlimad yu ti relasyon nyo. Apay asaan nga inaklon daydimon akaayan ayat na kagayam. Gaputa amangan kanunutob nga rin nyo ti relasyon mi. Taanak-nak laang ti trabahador yu iti talon. Anya? Oh, no, kunam, adi ka nakiasawa. Sino nga rod ti ama ti ubing a pinabunyagam? Daydim, mon, madam. Ha? Iso ti ama ti anak ko. Anya? Nukasta? Oh, Diyos ko. Sakbay apin mo say daydimon. Amunan ama si kugak, madam. Ngam awan kirad na amang ipudno kada kayo. Iso nga idipin mo say gapo iti daydi nga aksidente. Diyak mo to nagparparang kada kayo. Tadyak kayat, asyak ti mangirugi iti riribok, iti pamilyayo. Amangan ngamin no saan kayo amamati animon ti ama ti anak ko. Ay, sumat lagayam nga idinakita kayo iti anak mo iti simbaan. Sa bali tinariknak. Na ipanagip adagos kanyak na iti anak ko. Sumat lagayam ang nagragot akunay ang makisarita. Tadagayam palimad ang maduktanak. Pasensya kayon, madam. Awan ranta ka mang riribok kada kayo. Kan di ko mapanunutan nga da ka sa pulak kada kayo. Amo kasaan nga ganayon ang mailimod ko ti kinapudno. Nang runa no dumakilton ti anak ko. Kat agdamag, maipapan iti amana. Kasta, impudno mon kada madam nga ad anak yu iti daydimon anak ko. Kapilitan, tatang.
Tamarik na kat talaga akayat amaamuan ni madam, ti maipapan iti relasyon mi iti anak na. Kahit anya nga iti reaksyon na, Lilia. Saan ka di anak kaungad? Saan, tatang? Nalabit ang nagbaliwan, manipod pimusay di anak na. Nalabas nga minti kina-stricto ide ni madam. Isu ang nagbutang day di maun, anang ipudnukin kwa na iti maipapan kada kayaw. Nabang aranak idi nakitak ti reaksyon na, tatang. Kunak no kaungat nak, no pagsasawan nak, ngam saan mat. Tilangan ikarkararag ko iti Diyos. Sapay ko matabigbigan da ka pamilya ti anak ko. Umdas kanya kon dayjay, tatang. Saan akon amang namnama iti uray anyapay nga ipaayda iti anak ko. Husto ka, anak ko. Kinabaalam nga insakad ti anak mo, manipod pimusay ti amana. Isu nga amok, amas kabaalam pa'y ita. Amok anaragsakan ni Mon. Tanaamuanan ti inana ti palimad anabayagan nga inlemang na iti inana. Wen, anak ko. Kang runaan na, maragsak anak para iti apok. Tadumakkel nga awan ti rumbang ama ilimad, maipapan iti kinatao na. Mama, nasungbatan din amin na kayat yung amaamuan. May papanitiday di manong mon kan manang Lilia. Huwan nga rod, iho. Hanggang apayasaan nga impod no adagos ni Lilia ti amin. No jak pa'y nagdamag, amangan no agnanayon nga ilimod na ti maipapan iti anak da iti day di manong mo. Gapotay so ti bilin day di manong. Nalabit ang nagbutang, tatalaga nga ipagarup da. Adi yung maaklon ti relasyon da. Nangruna pa'y tadagayam anak da. Jak amo no maragsakan ak. Uwan no masakitan ak gapu iti panagilimad da kanyak. Di yun panunutan day ta, mama. Ti importante, si bibiyag tubing. Adapo ko yo. Si bibiyag apakalaglagi pantayo iti day di manong mon. Pasensya kayon, madam. Medyo nagulo ti balay. Diyak nga minamnamaan nga umay kayo ditoy. Awan anyaman na Lilia. Kan ba isa, saan mo't nga iso tinagulo? Nasinupto pa ito'y balayo asinang putan mi. Wanyard manang Lilia. Saan mo't nagulo? Manang. Kaya't mi kumamakita ti kanakak. Ti apo ko ni mama. Aday ta ti anak ko, madam. Elmo, nakaturugan di ta sofa. Nabanog ang nagay-ayam itay. Diyos ko, karuprupa unay day dimon nga amana. Unyag pa iso, mama. Iso tayo sulatan. Elias tinagan na, madam. Elias? Iso day ta tinagan ti propeta, apagaayat day dimon iti Biblia. Iso ti mang tadranyag iti kasipngatan. Pasensya kayon, no itala makita yu ti anak mi iti day dimon. Nagbutang kami ngamin idi iti agbalin a reaksyon nyo. Saan ko maarumbang ang nagbutang kayo idi iti day di anak ko? Anak ko ni Mon, ipatpatag ko unay. Uray asino ti pilyan na, ti ayatan na, sa anak nga agbalin atubang. Agpaiso ti bagbaga ni mama, manang Lilia. Jakmat mababalaw day di manong. Pinanunot na la siguro ti mabali na mariknam para ita anak yo. No kas pangrigan saan na kayo amaaklon ni mama idi. Pudno launay day ta. Kasta talaga ti pagamam kan idi day di mon.
Impagarup na no kaungat yo, nukas pangarigan agpudno kami. Anyan. Ita, awanan day dimon. Tilaangan anak yo tinabiyag, apakalaglagipan kan kwa na. Kinapudno na. Diyak kabailan apadakkalan ni Elias, nga awan koneksyon na iti pamilya ti amana. Iso akapilitan ang nagpudno ak kada kayon, idi kinasarita dak. Kat pagyaman ako day talilya. Mamati kaday tuyan ti sungbat ti kanayon nga araraw ko. Asapay la kuma, tain-inutan amapunas ti saam iti kaunggak. Arimswa iti patat nga ipupusay day dimon nga anak ko. Gapo iti day di nga aksidente. Daytoy lakit din ti sungbat ti panagkarkararag ko. Nakisarita ni mama ni Manang Lilia, Manang Emmy, impudno na ti amin maipapan iti relasyon da iti day di kabsat ko. Nang nangruna una yan, ti kaaddan ti anak da. Nakitak no kasano ti kinaragsak idi ni mama. Di mi ngamin pulos ni namnama, nga addagayam si bibiyag, apakalaglagipan mi iti day di manong ko, nga iti day di laeng agundaway anatakwatan mi. Sipod idin, nagbaliwan ti lunglungay ni mama. No sigod kat nakalidliday, nagbalinan ang naragsak. Agingga iti maysa nga aldaw. Agyaman na haktapin at gamtikid daw kung agkita ta, Lilia. Amok ngamin napatag ti ibagayo, madam. Wen, napatag. Taba ipapanday to'y iti apukok. Kaya't ko kumaga agbalin aligal akapamilyami ni Elias. Ha? Isasapay la kumata umanugot ka. Anya ti kaya ti asawan, madam? Pasukatan tayo ti apelyedo ni Elias. Kaya't ko nga imutan na ti apelyedo day di amana. Idalan tayo iti legal awaga si Lilia. No umanugot ka. Da kayo ti makam mo. No kasta ti kaya ti mapasamak, madam. Agyaman ak Lilia. Katikari ka saan kantong agbabawi. Ipaay mi ti karbangan ni Elias kas kapamilyami. Madam? Kat kaya't ko arambakan tayo day tapagtang. Awisak amin akakabagyan kan gagayami. Kaya't ko ayam ammo kadakwada ni Elias. Ti agmay maysa nga apukok, iti day dimon nga anak ko. Ngay ti ginagarakan ka ni Madam anak ka. Apay anak isinarakan ka. Tatang, kayat da nga agbalin aligal akapamilyada ni Elias. Kayat da asukatan ti apelyedo na. Agpaisaw anak. Anya ngay ti kunam. Imanugot ka kaday. Uwan tatang, takas na dlaw ko. Talaga na impuswan ti kayat ang mapasamak ni Madam.
Kayat na kanong ipanakkel ka dagiti gagayam kan kakabagyan da ni Elias. Kan kayat da nga ipaay ti amin akarbengan ni Elias kas kapamilyada. Ay na, naggasatan ta apukaw. Kalpasan ti ado apanubo ka nagdalanan yung nga agina. Adto yun ti supapak ti amin. Naklunda ka pamilyada ni Elias nga anak mo. Iso da ito yan ti sungbat dagiti kararag ko, tatang. Kat pagyamanak unay ti Diyos, gapo ka dagito'y aparabor a maaw-awat mi ita iti anak ko. Adalo man ti Rabi. Pwede ka pala naturog. Diyak makaid na iho. Kasla dalaang dito iti kapsat mo. Marikrik-nak. Mamata ka maragragsakan ita ni Manong. No sa di naman tayan na. Gapo ka dagiti mapaspasamak, mama. Gapo ta nabukol man yung tinaibati na pamilyana. Wen iho, kat aramidag ti amin tapno marik na ni Elias ti kinapatag na kadatayo a pamilyana. No kayat yo, intay sarong karanti na kaita naman day di Manong inton bigat, mama. Ibagayo amin na kayat yo nga ibagakan ko ana. Amo ka mang mangag kung makitkita na ti amin na mapaspasamak ita. Sige anak ko, mapantay tayan ni Manong mo. Ibagak nga damanan tumanor akas kan kuana iti kinalain. Ita, maysan anaan-anay a de Diyos de Elias. Elias de Diyos, ti kakaiso na nga apukok. Mama, kasla may kawa ka makakita kada kayo ita. Kanayon kayo naragsak. Nabayag ajak na karik na iti kastoy, elmo, iho. Mano atawan anay balodak iti saem. Gapu iti pupusay day dimon. Ngamita, at daman ng dimtag alawag. Nagtaod ka ni Elias nga apukok. Madam? Elias de Diyos, apuko ka. Agtartaray itan ka dagiti urat mo ti dara ti de Diyos. Kat maaklon ka si pupuso apuk. Agyamanak, madam. Kat manipod ita, diyak kayatan a madam tiyawag mo kanyak Lilia. Mama ti kayat ko ayawag mo kanyak. Tasi katiina ni Elias nga apukok. Madam, mama, kunak kuma. Kasta, kat manipod ita, adan pamilyayo akanayon a nakasuporta kada kayo. Diyak amuno kasano nga agyamanak kada kayo, mama. Rugyam iti basit abanag. Kayat ko akanayon kayo apumasyar iti apukok iti balay. Unyag pa'y sumanang Lilia. Wano saan? Ano kayat mo? Ijay kayo laangan balay nga agnaad. Ha? Sigurado kayo, mama? Wan Lilia, para iti apukok. Para iti anak ko animon. No kasta, si pupuso ak nga umanugot iti kayat siya mapasamak, mama. Welcome to the family, Manang Lilia. Elias, kaanakan.